Pemirsa, Februari starter kelaksanayang bulan bahasa Bali nanging ring pemarginyane nenten dahat keuningin kerama mawinan kiranyane anggaran. Rauh mangkin pemerintah ngaptiang kerama Bali nenten wantah nganggen bahasa miwah aksara Bali ring sekolah nanging mangdene kemargiang serahina. Penjabat Gubernur Bali Mahendra Jaya ritat kala mungkah bulan bahasa Bali raina caniscara tanggal siki Februari ngaptiang majang samian kerama Bali mangdani nganggen bahasa Bali nenten wanta ritat kala pemargin bulan bahasa Bali Kemanten. Kegiras nganggen bahasa aksara miwah sastra Bali mangdani kelaksanayang nyabran rahina ingkian ngawit saking keluarga widangan sekolah genah pikarian napi mali ring acara adat Bali. Nyabran rahina taler mangdane nguwacan aksara Bali, mangdane sayan akeh midap ring pustaka-pustaka lontar sal sumber sastra tiosan. Santukan saking kuentenan pustaka miwah sumber sastra inucap, side anggen dasar ring sajoning ngelintangin hidup, pemargin bulan bahasa Bali wantah pinaka Cina uratian saking pemerintah Provinsi Bali ring sajoning lestariang saha ngutamayang bahasa aksara miwah sastra Bali. Tios pinaka piranti komunikasi bahasa Bali taler medaking tata susila kauripan saning ngawinang tetamian leluhur puniki sida Raja Karakse. Katugesang malih pemerintah Provinsi Bali ngunggahang bahasa aksara miwah sastra Bali pinaka hulu kebudayaan Bali. Saking bahasa sanika urip agama Hindu sida ngembasang kesenian, adat istiadat, tata kerama, saha medaking nilai budaya. Sane nadosang Bali embas pinaka pusat kebudayaan adiluhung. Bulan bahasa Bali kaping pitu warsane mangkin ngunggahang petitis jagat kerti jagra hita samasta. Tetuaknyane bulan bahasa Bali pinaka jalaran ngutamayang bahasa aksara miwah sastra Bali kaanggen dasar nanging rasa eling ring jagate. Saha sapisanan pinaka panglantur saking Pergub Bali nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa aksara dan sastra Bali serta penyelenggaraan bulan bahasa Bali. Bulan bahasa Bali warsa kalitalis lae ngawi gunayang inovasi mangdane side anutin alikan zaman saha nelebang ekosistem kerangka statistik budaya KSB sane kamedalang UNESCO ring warsa kalitali siongolas. Bulan bahasa Bali taler kaptiang sida ngeresep majang samian karamo Bali sekali desa adat, desa dinas, lembaga pendidikan ngawit saking paut kantos perguruan tinggi, rumasuk lembaga swasta, perbankan, miwah sanilianan. Mahendra Jaya nadosang bulan bahasa Bali pinake jalaran nguripang bahasa Bali ring samian karamo Bali ini mangde sida anggen sesuluh ri sajoning kauripan. Swejo Bali TV.